Biće galerija, biće gospoda. Imamo imena Ismaila. Ja. Koliko ti muškaraca? Jel da piše? To nije on nego ti. Jo, očetacija. Ja bih mir definirao kao luksus, jer svjesni smo kako danas se vrlo lako on može poljuljati, gdje u jednom danu izgubite sve mogućnosti koje ste već do juče imali, tako da je to nešto dragocjeno što se stvarno treba čuvati. Što programe najviše smo radili na projektu koji se zove Marginama. Reflected in the, I'm sure, in the experiences that you also have. A ja bi definisao mir kao konstantno učenje, znači da bi razumjeli drugo i drugačije moramo konstantno da učimo, da smo u stalnom kontaktu sa drugim mladim ljudima iz drugih lokalnih zajednica da bi mogli da shvatimo šta je za njih mir. Mladi više i lakše uče kroz organiziranje ovakvih programa, zato što jednostavno imaju slikovit prikaz stvari koji su se dešavali. Festival mira je djelovao nadahnjujuće za mene, ponijet ću sigurno neko pozitivno iskustvo, dobila sam inspiraciju da i dalje radim na nekim pozitivnim promjenama u svom društvu, kako u lokalnoj zajednici, a poslije možda i šire.